Amarira y'abirabura aterwa no kuba ku isi batwishisha, kudusura bikitwa inkunga, kubasura bigafatwa nko guhunga, kubasura bigasaba medical check kandi ari no batuzaniye sida. Uruhu rwirabura ubundi ni bwoko ki? Ibaze nawe uruhu rwirabura rucukura zahabu rugahembwa gusigarana amabavu. Ibaze nawe uruhu rutegereje kuzabona uburenganzira bwa muntu, human right, ari uko rugize mu ijuru. Ibaze uruhu rwirabura abazungu batangaga icupa rimwe ry'inzoga kugira ngo batware abacakari 10. Ibaze nawe uruhu rwirabura waruvukanye 8 n'umunani akaba atagira umunani, ariko umuzungu akaba ari umudokiteri ku myaka ya 18. Hapo ndio nashindwa masomo tulipewa ni gani? Uyu mwirabura azasobanura icyo abana yabyaye bakuriye muri slums za Afrika ko basogokora bubatse Amerika. This is tears of black. Black is the beauty, but we bleach our skin to look like white. See why we are displaying our melanin to finish our beauty. Banks of black and banks of white in same nation. Oh, so sad. Anyway, I see hope in the future. Much respect to you, Ali, for the Black Lives Matter, just for fighting vision for others. Even if they should take us like monkeys, but in black, we trust. Tell the bros, cause I made a shit, nigga.